ngay giờ lại bơi anh chụp mà cái này chirik cái mà lại cái alep cái chăm ở cái hắn thấy đi cái trên Royal Burger Cage one Hilungun chuan sentencing me ebar kadalak kini juga lo purwa and jangan me jajo emarongkar sentencing yung lelang al royal ikuchen aggravated assault emarongkar up to chilungun ngajab chilungun walem alanginan de jagar kalibut recommendation yawa prosecutor raba chilungun alang yung walem alang suspend recommendation yawan grupen al royal raba ini jalan kalibut akan tanam council. Image Honorable Judge Bilibo alagaliadok sentence yawan ewa jungul road alang inan kalibut melalay jonot iya inan kalibut him emarong apply got work release bay and marong jarabal im chabote pamalian jogoran ngayar na ini kian takalay im kacu lagi bench aja halangan sentence ayan what tayo ini pangan community aga anro im rajale kang im man harbi an big belain olap kang ramaro mane jon harbi im maro kamen ir baki belai im mane aga banyane kar plant ulike chitan mane gan big akan aga nane wam e ba kibelai im mane ako komani imedi ewe ini santai singa hamne koman lukun kalibut everyone joined disappointed sentencing yung ngajala kay halibin pamali kare hal royalum ni jimura ne doon rayuan celebrate ilo rainid ako sina himay chiya to kay em royal like na pa hani jod hejala moleo ero to kay pa kay ari jab pan ano ko imar ka chito penchayo kay and lel on work release pa it maro chapo de pamlianan kay chicho inganan karkachu kachito kay penemba ako pamliawan takalay kay ray mo air baru jarapal paran marong dur wani pare biran manar minda lakalu chonot iya ewe yakane sante jingo al royal kitchen Burger Cage an ya bayan ya dalawa tangan choro halo with the ability and baruin jaraban jungul halog to halog Jodai kotan reschedule Jamangan kohal lawyer kacung tabarian dan tabarian aja kamu ipangai ar kacung tu ben jadi yang lain ayo kena chat aja
Kun barkamang kalamang lagi dyan. Tayo ini pakan alam kayo na rin kaya yung bararamin. Hejun jamu kayo may hirungon laman kapuro may mat. Ngayon juta kalan kuat hirungon lagi ibakay. Dano ipapat kami may matchola kang per. Lo kami ni jauh aja ba. Yalah memang per. Ukoi ruto tata. Ay karangan jauh par. Kadang aja bapa. Aja kamu tuh jual katanan ayan kait ni. Mungkin aja belukun bulan hero. Padi kajianan. Kadang aja kamu tuh jual katan. No majolin. Puyar kacu tuh pening pa. Itu ke charge kacu tuh itu ke yaar tuh top. An majol. Radam tuh nak deporte. Punya pen yaar kacu tuh radam per ya maisi. Kaya agar pension ya maisi. Itu ke cebelian pen kia image. Tayo image. Jadi katanan. Yaar yang kacu tuh bi malah kacu tuh bi yaar kacu tuh bi cuman minit nak kanono. Hajajan lero ko nawalan minute. Wane marong kano nawalan minute agar parlu jen pajal kan pelengan majo ilmun karu belolin jilu ate men cantai kwar narungan pa. Aja mo lagi ikabri cici. Yang apa rikre da karten kabajara kalimin abaran jem jatuh. Perencam mana? Ini kan apa coba? Kita lagi mana? Well lah kalau bejol royal, cowok iya cowok ada lagi dah apa kali bu? Ya apa? Ya kali cowok dia, yang mana boleh meur? Ya boleh ini jamal kau, cowok jamal kau ni rumah purwa ni, im kalongan. Majol ini kayak tak kalau jawab ya pun reben benin ingat bejoro bayar yang mana barat jodoh beadu muncul jangan ada yang ini justice wan yang ini justice jangan majol kalau royal ini kalau punya jodoh iya ya baru apply. Baru applying work release. Kayak bukan. Macam kalau kau pikir